When local region is usually performed as an accompaniment to the dance or drum. And now we are watching the thematic creation Layar Samas. Layar Samas introducing dan Wakil Bupati Ikut Suyasa pada kesempatan ini menampilkan PDAI dengan mengusung tema Segara Wisata, Awal Pariwisata Baru. Diawali dengan papan nama kabupaten yang dibawakan oleh pasangan remaja berbusana rias menggunakan. Dilanjutkan dengan barisan teduh yang dibawakan oleh para remaja atau pemuda Badung. Pemilihan teduh sebagai salah satu sajian pawai juga bertujuan untuk memperkenalkan salah satu usaha mikro yang dilakukan masyarakat umum Kabupaten Badung. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Badung Regency under the leadership of Region Inyoman Giri Prasto and the Deputy Region Ikut Suyas presents PDAI with the theme Segara Wisata, the beginning of the Bali tourism. It begins with the Regency's name board carried by a couple of youth dressed in traditional makeup, and this is followed by processions of Tedung carried by Badung teenagers or young people. The inclusions of Tedung as part of the parade aims to introduce one of the micro-business undertaken by the community in Mengwi, Badung Regency. Badung, or Mengwi, ladies and gentlemen, is known as the village that produced Tedung or traditional Balinese umbrellas. To embody the theme of Bali Art Festival 2023, the representative of Badung Regency presents three main elements: the mascot dance, Sekar Jepun, the establishment of the first hotel in Kuta, and the thematic creations of Layar Samas. Tari Sekar Jepun, tarian ini merupakan maskot Kabupaten Badung yang menggambarkan sekutu bunga yang sangat harum dengan sari melekat pada mahkotanya yang mencerminkan menyatunya pemimpin di Kabupaten Badung dengan rakyatnya. Diiringi dengan sayup-sayup suara gamelan gong suling yang merupakan barungan gamelan yang didominir oleh alat tiup suling bambu yang didukung oleh instrumen lainnya. Gamelan yang berlaras pelok 5 nada ini diperkirakan muncul sekitar tahun 50-an. Badung Regency presenting Sekar Jepun dance. This dance represents the mascot of Badung Regency, depicting a fragrant flower with its essence attached to the crown, symbolizing the unity of the leaders of Badung Regency with its people. It is accompanied by faint sound of gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by bamboo flute instruments supported by other instruments. This Palakpa tone gamelan is estimated to have emerged around 1950s. Gong suling, which is essentially a bamboo flute symbol, playing local region, is usually performed as an accompaniment to the dance or drum. Gerakan kreasi berdirinya hotel pertama di Kuta. Pada saat itu masyarakat Kuta sangat berkeberatan dan memprotes dengan keberadaan orang asing berkebangsaan Denmark bernama Hans Johansson Lander yang kemudian ia hantu mengusik kenyamanan masyarakat pesisir Kuta. Hingga akhirnya Hans Lander memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang wisatawan mancanegara yang berniat mendirikan hotel di pesisir Kuta. Creative creation, ladies and gentlemen, established one of the first hotel in Kuta. At that time, the Kuta community strongly objected and protested against the presence of foreigner from Denmark named Hans Johansson Lander, who is initially mistaken for a ghost, disturbing the peace of the coastal community in Kuta. Eventually, Mestani introduced himself as a foreign tourist, intending to establish a hotel on the coast of Kuta. Finally, the Kuta community accepted Maslani, and with the presence of the hotel built on the coast of Kuta, the village of Kuta began to develop with its tourism until now. This creation is accompanied by a set of propaganda campaigns. Akhirnya, masyarakat Kuta menerima Matsunage dengan keberadaan hotel yang didirikan di pesisir Kuta. Desa Kuta pun berkembang dengan pariwisata pantainya hingga sekarang. Garapan ini diiringi dengan seperangkat gamelan Balaganju.
yang bernama Milwaukee. Menurut beberapa sumber, Gunung Samas berasal dari kata Sam yang berkata laut lalu dikemas dalam bentuk tari kreasi yang menggambarkan banyak kunjung-kunjung berlayar di pantai kota dengan layar terkembang bertaburan berkilau diterpa sinar matahari senja. Excellencies, ladies and gentlemen, and now we are watching the thematic exhibition Layar Samas. Layar Samas exhibition inspired by the Palagongan percussion tradition called Layar Samas by studio artist Logan. According to the sources, Layar Samas originated from the term Layar Saman, which means numerous boat sails. Bullying on the Sharia equation is presented in a form of creative dance. This dance portrays the abundance of fishing boats or jigong on the Kuta beach with their sails unfurled, glittering in the sunlight. Accompanied by rhythm percussion, it provides a dynamic representation of tourism life in Kuta. The Kuta area remains a public destination for tourists from both domestic and international locations. Not only because of its strategic location, but also due to its comprehensive facilities and the lively and bustling atmosphere it is known for. Diiringi dengan hentakan perkusinya akan memberikan sebuah gambaran dinamis kehidupan masyarakat di Kuta. Kawasan Kuta masih menjadi destinasi favorit wisatawan dalam dan luar negeri. Bukan hanya lokasi yang strategis, tapi juga fasilitas yang lengkap dan identik dengan keseruan dan keramaian. Ladies and gentlemen, coming up next from Klungkung.